Salibonani lonke bathandekayo ngegama lenkosi. Sithandana silamukele lonke esihlanganela kulesi sifundo sechumi lanye. Mina ngikhuluma lani ngumfundisi uJesu nginxusa abangane bami labo baziveze. Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda kulamukela kusifundo sethu salina leli viki. Mina engikhulumayo nguEldu Amos Maforo. Salibonani bathandekayo, siyalamukela kusifundo saleli viki. Okhulumayo nguTalent Ncube kaSibendo Mthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sifunde elizwini lakho. Sicela ukuzwisisa iqiniso lalesi sikhathi, siphile ngalo ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Njengalokho sithembisile kuvikela iphelileyo ukuba isifundo salamhlanje sechumi lanye sikhangela uJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu. Amen. Injinyana yokufundwa ngekhanda enza ucela okancube asifundele yona ngamaHebheru 12 ivesi ngelesibili. Amen. Sizafunda uHebrews 12, mvumela mfundisi ngiqalise kuverse 1. Siyagcina kuverse 3. Alright. Ngakho ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi. Asilahle konke okusindayo lesono esithandele lula. Asigijime ngokubekezela umjaho esiwumiselweyo. Verse 2. Sikhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu, owathi ngenxa yentokozo ayimiselweyo waqinisela esiphambaneni, edelela ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Verse 3. Ngakho mqapheliseni yena owaqinisela kuyo impikiswano engaka lezoni emelane laye, ukuze lingadinwa liphelelwe ngamandla emiphefumulweni yenu. Siyabonga. Uma silalele leli vesi ikhala lesihloko uJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu. Kuyini esikufumanayo singakayiphambili ikakhulu kulesi sihloko esiphetheyo namhlanje? Isihloko sethu lesi sithi uJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu. Yes. Sisivezela sobala ukubana nxa unanzelela itheme esikhamba ngayo sisukela ku chapter 1 wamaHebheru kumbe kusifundo sakuqala esibelaso sisiyafika kwesesi 11 lesi uzafumana ukuthi yonke into esifunda ngayo ibikhomba kuJesu. Nxa sesifika lapha kumqalisi lomphelelisi uJesu nguye ogcwalisayo aphelelise ukholo lwethu lokukholwa kwethu. Ungasusa uJesu kuSkristu, ungasusa uJesu enkolweni yethu, akusela nkolo. Ungasusa uJesu kakusela kholo. Owaqalayo ukukholwa nguJesu ekholelwa kithi ukuthi siyasindiseka, kuyalungiseka, wasikholelwa. Thina sesiresponda, sesivuma lathi ukubana kuJesu kuyenzakala. Uqathanise le verse yethu le ikakhulu uverse ngo2 ithi kasibhekeni kuJesu. Alright. Singakhangeli komunye umuntu, sikhangele kuJesu. Yes. Siyakunanzelela njalo ukuthi ezifundweni ezidlulileyo bekuthintwa kakhulu ngokuthi uJesu nguye opheleleyo. Nguye opheleleyo. Kathesi kuHebrews 12 sokuthiwa ngumphelelisi. Okuthi ukuthi kathesi sokubuya kithi ukuthi uJesu nxa simamukela ezimpilweni zethu siqala a step of faith, sithatha inyathelo lokuthi sesichiya konke okudala sesilandela indlela yakhe. Kodwa nxa esesibizile saqala uhambo lokukholwa akumelanga sikhohlwe ukuthi nguye ophelelisayo, ngoba kule ngozi yokukhohlwa phambili njengalokhu siza kuthinta phambi kwesifundo ukuthi phakathi lapha mhlawumbe kungakhohlakala. Ungakhohlwa ukuthi nguye oqalisileyo, nguye ongaphelelisa uhambo lolo.
phakathi kwamavesi owabalileyo Yes. kule vesi oyithintileyo eveza umKristu efaniswa lo muntu ophakathi komjaho ofaniswa phakathi komjaho. Impilo yomKristu ingumjaho. Kungaziphi indlela impilo yomKristu isemjahweni na? Isingakhangela endulo kumbe ngesikhathi samaHebheru kubhalwa lapha. Yes. Kubusa esithi Roman Empire uthathela kuma Greek khona phana. Kulomjaho ababesiba lawo. Esuthi namhlanje imarathon. La khona ngale kwakuthiwa imarathon. Umjaho lo wawugijinywa ganga ongadlula 42 kilometers. Wawugijinywa lidlula emaqaqeni ezihotsheni liqume lasemeveni kube phezulu kube phansi ugijima ukhanyelele umvuzo oza kufumana. Right. Impilo yethu yesiKristu ibisiqathaniswa lomjaho. Yes. Ukubana impilo yethu kakuhlali kulungile, kakuhlali kukuhle isikhathi sonke. Kulemqanso kulemehlo empilweni yethu. Kuyagula, kuyafiwa, kulezangikhathazo ezinenge ezijiyeneyo. Kodwa sikhanyele umvuzo esiza kunikezwa nguKristu. Okwesibili, impilo yesiKristu ifaniswe nomjaho ngokubana ilesiqalo lesiphetho. Emjahweni kwakulokuqala istart kube le finish. So sibe sesigiji kunenge okwenzakalayo la okufithizelwayo lapha kusifundo sethu sanamhlanje. Yikubana sisemjahweni kunje phakathi la kudingakala ukuthi sibe lokukholwa ukuze siyephutsha ukuze siyechaya intamo. Ngike ngagijima ngisesikolo. Yeah. Bengiyibest kwezokugijima lezi marathon. Yakubone kusona kufanele. Yeah. So ngomnye umnyaka sigijima i7 rounds. It was recorded bestly nge9 minutes. Okay. 7 rounds eGweru Midlands yonke. Alright. Saqeda siba ngo2. Yeah. Out of abantu abaningi sa overtake bonke sasala siba ngo2. Sathi siqalisa ukugijima kuthiwa abaningi bayisimbi yakhala. Yekizeke abaningi bagijima ngesiquku baya phambi kwethu. Yes. Lwaso luqalile uhambo. Thina salandela ngithe sisiya ku round yesi4 ukugijima ukuthi kugijime masinya. Ku round yesi4 sase siba overtake sesiba ngo2 phambili. Ku round yesi5 sase siba number 3 londoda lo. Bonke babe bekhishwa sasala sesiba ngo2. Alright. Sathi siya ku round yesi6 undoda lo wayeyipressure kimi ukuthi nginqobe lapha. Nxa waye sasincintisana so ngamthatha waba yifuel yokuthi ngiyenqoba lapha. Ngabe ngayehla kwakuyayenzakala ukuthi nginganqobi. Kodwa zonke lezi ababeqale ngewala bahle baphuma. So umjaho lo esikuwo kawuyi ngokuthi uqale njani. Alright. Ungaqala ngesiqubu ubusukhohlwa ukuthi itarget ukuthi kuyewinwa. Ungavela ukhohlwe khona phana into enzakalayo ukuthi uyagcina ungasachanga umgomo. So lwana umvuzo ka2012 wachabalala namuhla nguthola but lo wesiKristu lo ungayamukela uJesu uhamba ule target whatever ukubuyayo kuyipressure emaceleni kukupha isiqiniseko sokuthi ngiyathele ngisiya phambili ngikhangele ukuthi laphana kulo mvuzo engu phela emjahweni lapha kufuna abantu baqinile. Yes. Abantu nxa uthiwa isiKristu sinjengomjaho kufaniswa lomjaho umjaho udinga abantu abaqinileyo. Ngiyakuthi abanye basale endleleni kwawena oyedwa lapha kungandlela bani kuyafana yini lalo umjaho ogogo abenge wagijima lo mjaho yini ngoba amaKristu. Umfanekiso uyafana kodwa ekugcineni umvuzo unikezwa wonke ochaye intamo. Okay. Yes. So laba abakhithwayo laba lapha yintamo. Alright. Okumnandi hayi ngendlela esigijima ngayo singakuthatha sikufanise
ngingomjaho lo okuthiwa yi-relay siyabe sibane kumbe sisebenzise sibathathu sinje ngiza kuqhubela mfundisi Mlilo isigodo uqhubele utalent nguyese kugcineni nxa eseyachaya intambo kayisuye yedwa onqobileyo sinqobe sonke so umjaho lo bonke abaza kuyachaya intambo njengoba siza kuzwa siqhubeka la ukuthi hayi uqalise ngoAbela sikele kuAdam wasiqhubela ngokukholwa indaba yokukholwa abasiqhubela abapheleliswanga laba mina lawe singachayanga intambo so ngumjaho sisonke into ethathekisayo ela yikuthi bonke abalokho bebambelele kuthemba leli ekholweni lolo sonke siyakunikezwa umvuzo njalo ongabuniyo ayetsho ka talent lokubona angasawazi lokawuboni and enye into mfundisi uyabona ukuthi ungathatha ukukholwa kube ngokwabo Abrahama kuphela kuthi uthi sesikhuthe ugatsha kanti uAbrahama kabasekho thina yithi sinjani esikhona ukuthi uthi namhlanje ukholo olwalulamadoda lawo kuyavuma ukuthi silu apply kuphile ngoba amadoda lawa hafa kodwa uJesu kafa uJesu lokho ephila wafa wavuka lokho enjani lokho ephila so ikomele sikunanzele khokhana ukuthi ukholo lwethu kalube ngoluyeyeme kuJesu Kristu siyabonga yeka ngithi bathandekayo siyabonga zethu sithandekayo yeka ngithi singena ngokujula esifundweni sethu ngasazi ukuthi lesifundo salamhlanje indaba nkulu yaso yikudinga ukuzwisisa ukuzwisani ukukholwa angithi bathandekayo njalo yikudinga indaba nkulu yikuzisa ukukholwa kakhulu kulesi sifundo lokuzwisisa ukuthi lokho kukholwa kutholakala njani saqoqana lakho sithuche ngapha la ngapha kodwa sifisa ukuthi nxa siyaphutsha isifundo sethu sibe sizwisisile ngokukholwa nalokho kukholwa sokuthola njani uJesu umqalisi njani uphelisa njani ukholo lwethu akusifundele uHebrews ngo10 verse 35 uyefika ku39 mamalutshwana lama verse ngakho lingalahli isibindi senu esilomvuzo omkhulu ngoba kumele libe lokubekezela ukuze kuthi seliyenzile intando kaNkulunkulu lemukele isithembiso ngoba kuseyisikhatshana nje ozayo uzafika njalo kazukulibala kodwa olungileyo uzaphila ngokholo njalo uba ehlehlela nyovane umphefumulo wami kawuthokozi ngaye kodwa thina kasisibo balabo abahlehlela nyovane ekubhujisweni kodwa balabo abakholwayo ekusindisweni komphefumulo amavesi la agcwele imicijo emihle eminengi engibusisayo kakhulu angazi bana maforo kaNcube lizwa yesithini uNkulunkulu uthini kithi kula amavesi lingalahlekelwa isibindisano nesinjani ngingathi okwakuqala ngifuna sichazele indaba leyo ukukholwa ukukholwa vele kuyini incazelo elula ikubana yikulalela lokulandela okuchiyo nguThixo okuchiyo nguNkulunkulu omunye kubeka ngalindlela athi yikuqiniseka ngezinto ezingabonwayo yikukholwa ukuthemba ukuthi kunjalo khona kungakabi njalo ukuze kube njalo khona vele ngoba kunjani kunjalo so uNkulunkulu kaqambi manga omnye wako wathi uNkulunkulu angathi mfundisi Mlilo wena usuke enkulumani ethi wena usuke entumbane ungamphikisi ngoba uzazibona usuke entumbane ngoba ilizwi lakhe liyakhuluma kwenzakala vele kaqambi manga kuya kulamanga so ukukholwa ikumthatha uNkulunkulu khona lokho akutshileyo engathi nizakwenzela lokho inkinga ibisisiba la kuma verses esiwabalile inkinga isekubekezelela indaba ekhulunywa la ukubana hayi
uhlupho lwethu kakhulu yikuthi kasibekezeli. Ungathatha iexample kaAbraham. Utshelwa ele 75 years uza kuba ngubaba wezizwe eziningi. Kawulangane. Abesebekezela from 75 to 100 ukuzayithola ingane. Yes. You know, ngiyamzwisisa logogo Sara ukuthi okwagcina sekuphushela ukuthi agara ngene lapha because kubeke akulula. Inengi lethu indaba yokusikhutha khona phansi ukubana ukuthi sibekezele ikho kuthiwa nanku kubekezela kwabantu. Ibandla likaNkuluNkulu eliza kusindiswa abaza kuchaya intambo okunye abaziwa ngakho yikubekezela. Yeah, iproblem ukuthi abantu abaningi bajahile. Hayi sijahile kakhulu. Ukubekezela kusuka kunyathezelwe kakhulu. Ngithathekiswe indlela uchasise ngayo ukukholwa ayakamaforo. Ukukholwa kuyikuthatha uThixo elizwini lakhe. Njalo ukukholwa ukuthi okukhulunywe lilizwi likaNkuluNkulu kuzagcwaliseka kunjengoba ilizwi likukhulumile. Mana mbeke emzekeliso emibili. Owakuqala umzekeliso ngumuntu mhlawumbe odinga imali ngalesi sikhathi zensuku zokugcina. iBhayibheli likukhulumile ukuthi abantu bensuku zokugcina bazathanda ukudla. Nxa uNkulunkulu kuyikuthi uqinisile elizwini lakhe abantu bensuku zokugcina bazathandana ukudla. So unga invest ekudleni awusoze uhambe wrong. Ngoba uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uthe abantu bensuku zokugcina bazanjani? Bazathanda ukudla. Okwesibili uNkulunkulu uthe ungafa uzakwenza njani? Uzakuvusa nxa uJesu nxa ngingafa mina namhlanje uJesu nxa esebuya uzayenza njani? Uzamvusa. So okuthi ukuthi mina nxa ngiphila ngokukholweni lalo kangesabi kufa. Nxa ngife isimina kangesabi kufa physically ngoba ngiyakwazi ukuthi lo buleli isimina uzangivusa. Kodwa nxa isimina singafanga kuJesu ngiyesaba lokufa physically ngoba ngiyazi ukuthi mina okwami ngeke ngizivuse. So ukukholwa kubuya ngelihlo elingangale elingekho lapha entweni esizibonayo entweni esizesabayo. So ngiya ekuthini ngasinanzeleleni bathandekayo uJesu ngumqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu. Labo abalungileyo bazaphila ukukholwa okutshiwo lilizwi. Elikutshoyo kungilethela umbuzo ukuthi isizukulwane esasenhlane laso sasilesithembiso. Yes. Almost 7,000 abasuke eGibhite kodwa kabangenanga. Abasamkeliswanga leso sithembiso. Sifundani ikakhulu nxa sesiqhathanisa lale indaba yamaHebheru. Njalo kuqhatheke kangakanani ukwazi ukuthi olungileyo wami ivesi itsho njana olungileyo wami uza kuphila ngokukholwa. Ungayibala imbali leyo ithinta umfundisi ibuhlungu ngoba uNkulunkulu kuthiwa kwaphuma isizwe eGibhite bebanengi actually about 600,000 amadoda besuka eGibhite kuthiwa kodwa abangenayo ngikhindo abe ngilokuza nguJoshua lo Caleb. Two abanye laba babe 20 years and below ibabangena. So indaba le wayingisho ukuthi buhlungu umfundisi endleleni nje usuka ukuthinta la baswela ukukholwa bamkhohlwa obavulela ulwandle olubomvu bamkhohlwa obanikeze amanzi ephuma edwaleni bamkhohlwa oyenza amanzi emara abamnandi bamkhohlwa owayibanikeza imana nsuku zonke leyezi elalibanikeza umthunzi bamkhohlwa besona phambi kwakhe. You know indaba yokukholwa ukuthi simthembe osisusileyo ngathi eGibhite ukuthi uza kusikhambisa ayesingenisa okuke wathintwa nguncube lapha ukuthi simthathe ngokwelizwi lakhe engaphikishwa. Uyakhumbula mfundisi Mdili ukuthi endleleni abanye basibephikisa kanti wasihambisa ngendlela le ukuthi usihambise ngendlela esingabuyanga ngayo asimelanga sikufikise.
hayi asimethembeni ukuthi hayi uqinisile yona le indlela ayichoyo iza kusisa ngapi eKenani alichoyo ngoba uqinisile uthembekile okwacaphula uNkulunkulu kakhulu ukuthi abasanjani abakholwanga yikho bafa baphela bayakwenzani itholi kungakholwa okunye okundithadekisa ungafunda kuhle okwenza umlimo wavuma ukuthi babhode behambe ngasenkangala bengakaye eKenani uNkulunkulu wayesenzela ukuthi enkangala it's either kuyasala isono kumbe kuyasala umuntu it's either kuyasala isono sivunyiwe enkangala kumbe kuyasala umuntu oyale ukuvuma isono so uzananzelela ukuthi kuhamba kwakulezinto ezazibehlela ezazisenza ukuthi izimilo zabo zivunjululwe kunjani ngoba nxa sokubuye i-challenge lese eyokuswela amanzi kayisikho ukuqalela khona ukwakhiwa isimilo kodwa sokuzovunjululwa isimilo esifihlakeleyo i-challenge ingakabi khona so uku-enjure ozakwenza phakathi kwe-challenge yana kuveza ukuthi wena ukholwa kanjani so ama-situations ayebuya it's either ayeqinisa ukukholwa kwabo kumbe ayesenza ukuthi baqine ngamandla ekungakholwini kwabo so lapha nxa ukuthi abalungileyo baza kuphila ngokukholwa kuthi ukuthi umKristu namhlanje kulezinto eziningi kangaka ezihlukuluza umuntu akumelanga atholakale ekhala sengathi ngumuntu ongakholwayo Thixo woba lami phakathi kohlupho lolu ngoba lubuye ukuzoqinisa ukukholwa kwami ukuthi ngiphile ngilokho ngiyeme kuwe umfundisi nxa ungela kukholwa awulunganga ngikhangele nje ukuthi siphile esikhathini sabantu abafuna izibambekayo abantu belatshwa njani ufuna imbodlela ufuna amanzi athile ufuna ichako ufuna inkukhu emhlophe abantu bafuna into ezibambekayo yikho kuthiwa abalungileyo baphila ngani ngokukholwa simthathe ngelizwi ukuthi uzakwelapha uzanginika umsebenzi ngingazange ngaya kwenye indawo kungani kubalekile ukunanzelela ukuthi ukukholwa kwethu esikhuluma ngakho kuyimpumela ayikhona yokuthembeka kwethu kodwa ukuthembeka kwabani kukaNkulunkulu singafunda njani ngokwengezeweyo ukuthembela bamba lokho ukuthembela ekuthembekeni kukaNkulunkulu haleluya nasezithembisweni azenze kithi na ngoba ngibonani yiluhlupho lukaIsrayeli uNkulunkulu wathembeka kuzo zonke izinto nxa uNkulunkulu ethembekile ekuthini icebo losindiso lafakwa umuntu engakawoni lagcwaliseka umuntu esewonile uJesu wabuya sibili wazonjani wazokufa wathembeka kuThixo konke lokhu siyakubona omunye umlobo uthi yena kasila kwesaba ngekusasa lethu ngaphandle nxa besingakhohlwa indlela uThixo asithungamele ngayo endulo ekhangela zonke izehlakalo zabo Moses ezabo nxa konke lokhana sikukholwa thina namhlanje sikhuluma lapha esikhangelene umfundisi lo elder sikukholwa kwagcwaliseka uthi ukuthi ukuza ukaJesu singakakuboni yikho kungehluleka yini hayi bathandekayo uJesu uyeza yikho uTitus 2 verse ngeka 13 uthi silindele ithemba elibusisekileyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu lomsilisi wethu uJesu Kristu so yikho ke ku verse 37 lapha ethe ngoba kuseyisikhatshana nje ozayo uza njani uzafika njalo kazokulibala uthembekile uthembekile so singadani singaphele amandla uthembekile kulebala lesiGreek elithi lona pistis kuthiwa licho izinto ezimbili ukukholwa lokuthembeka kungani zombili incazelo zibalekile kufundeni ekufunaneni ukuqedisisa ukuthi kutsho ukuthini ukuphila ngokukholwa abantu bamaHebrews 11 babonisa njani ngokuthembeka kwabo obuqotho lobuqotho babo kuNkulunkulu na singakwenza thina njani bona sekufumane lokho kuyizinto uyabona umuntu olokukholwa
uthembekile. Umuntu othembekileyo futhi uyakholwa. Akuvumi ukuthi uthembakale unganjani bakithi ungakholwa. Yeah. Ngithembakale komunye wami emchadweni. Ngiyakholwa la ukuthi injani bakithi uthemba ilapha khona. Akudingeki ukuthi ngize ngihambe ngimalusa ngihamba laye kuphela isikhathi so ngiyakholwa. So into lezi zihamba zombili. Kuyafana la sesiKristwini sethu. Nxa sikholwa siyamthemba. Andithiwa othembisileyo uthembekile. Lathi sihlobo ezithandekayo empilweni yethu yokukholwa simele sikholwe sithembeke kulowo sibizileyo kuzinto zonke esizenzayo kukhangelelwe ukubana sithembakale kosibizileyo. Indlu iyatsha mbese siyatsha. Umntwana ku 4th floor khatshana khonale. Bathi bona kuyafika abefa bathi hey qasa kugama wabukele kwangangcono wathi yes the moment kufika uyise sithi zibani ngilapha njengoyihlo yeqanza kugama uthawahlo eqaka wani wamgama kuthemba ngikhangela lo indaba ukuthi ukukholwa uhamba lokuthemba ngoba awungeke ukholelwe entweni ongayithembi. So uzawunanzele ukuthi amadoda lawa afana lo Abraham okwenza bathembeka bengabantu abakholwayo yikuthi nxa uNkulunkulu wayesithi yena Abraham suka kini uye lapha enza kutshengisa khona akazange atshone rizina akazange atshone senzani wahle wasuka kanjani wahamba ngoba lo okhulumileyo uyamthemba. Uzananzelela ukuthi kulezinto ezenzakalayo ngeBhayibheli abantu abanengi kwesinye isikhathi siyaqilibezela abantu ngamavesi. Uzwe sibili umfundisi esithi mbonisiwe wena ukuthi kumele uchade lami. Kumele uchade robani lami. Umuntu lowu ngenxa yokuthi yena ufake umfundisi kwesinye isigaba wangananzelela ukuthi abantu laba nxa wayesuka isithembiso sasithi uzakuba ngubaba wezizwe ayikhona okuyimuntu okuncane. So iplan of salvation yayigoqela umhlaba wonke but siyamanipulate izinto lezi zibe ngeze individual zibe ngeze family kube sokulahleka khona phana sokulimaza. So lo omethembayo akuvumi ukuthi akuhlukuluze nxa ungalalela yikho lapho engiyakhona ungalalela ubizo lwakhe kaluhambi lokuhlukuluza ungabona sokubuya ukuhlukuluzeka kukhona okunye okungahambanga kahle ngendlela kwagcwaliseka kuAbraham ukuthi ukukholwa kuyikuqiniseka kwezinto ezinjani yes lobufakazi bento ezinjani ezingabonwayo. Ake ngikhangelela nxa ukhangela uHebrews 11 verse 1 kusiya ku19 iyabalisa izehlakalo lezenzo ezinengi maqona njani lokukholwa enzani la amaqhawe okukholwa okuveza isibonelo sokholo lwawo izenzo zabo zidlelana njani lethemba lezinto ezingabonwayo. Angasingubani wayithatha le nxa esungula vele ukuthatha ukuthi ukukholwa kuyibufakazi kwezinto ezinganjani ezingabonwayo. Ungakhayela uvesi ngo6 abese sithi ngaphandle kokukholwa ngezake wamjabulisa uJehova. Ukukholwa kuthi ku central ekukholweni kwethu sihlobo esithandekayo empilweni yethu. uJehova akasiceli ukubana sikholwe entweni angalethanga ubufakazi futhi angakubiza futhi uza kuprovide okwathinta iquotation ndaba ukuthi hayi ngaphandle sikhohle ukuthi kwasithungamela njani. Engiyakhona ukuthi ukholo lwethu umfundisi Mlini akuthi ukuthi lu baseless. Asikuboni angingakubambi yebo kodwa ngiyamthemba. Why? Ngoba ngiyakwazi ukuthi endulo kwakwenza uyakwenza kumbe futhi ngiyakukholwa ukubana unjani ulamandla ukuthi akunjani
Uyabakhumbula abafana abathathu emlilweni. Babekwazi ukuthi singatsha. Angekela sithele ngokukholwa bathi loba engasisindisa kakwazi ukuthi lokho asinjani ngeke sakwenza. So kulamaqhawe abalingiswa abathile lapha esibathintelwayo. uNoah wakholwa engazakala ibone lezulu. Wakholwa ukuthi lokhu kunjani mayithi liyakuna endelana. Andiyabonga ngoba wayemthemba lo wayembizile. uAbraham uAbraham wayefile 2500 years indoda yayisifile. Umnkosikazi wakhe 90 years vele engelanzalo barren. Kodwa uNkulunkulu emntwini ofileyo yena lo wenelisa ukumvusa wamnikezani ingane. Yikho kwenza kuGenesis 22 uAbraham uNkulunkulu ethi thatha indodana yakho yenikela. Waba lesibindi uthi le ngiyayinikela ngoba wanikayo vele wanika mfili wayivusa wanika indodana le. Uthi uAbraham esuka mfundisi first day, second day, third day, wayesefile uIsaac ngokukholwa wathi hayi sengimnikele. Wathi siya eMoriya entabeni wafika wamamukela wachumayela intshumayelo enkulu emangalisayo yokufa lokuvuka kukaJesu. Ngiyekuthini ubufakazi bokuthi umlimi usenzelene endulo asimelanga sibukhohlwe, simethembe uNkulunkulu, sibe sesimthatha ngelizwi lakhe ngoba uyakwenza ukwenzile endulo uzakwenza ulokhu ekwenza. Nxa sifuna ukuthi simbone sebenza ezimpilweni zethu lobe sithandekayo eZimbabwe lapho esikhona emhlabeni wonke jikelele, asimethembeni. Kukhona lokho okuncane okuyizinto khona asibizele khona, sithathe ilizwi lakhe singamphambuki endleleni yakhe, sizazibona kuyagcwaliseka amela senzele. Okunye engubonayo eudawami ukuthi ukukholwa akasoma emotions. Ukukholwa asodlabuzane. Ukukholwa kuyavezakala kalula ukuthi umuntu lo uyakholwa yini kumbe kakholwa ngendlela umuntu ayenza ngayo. Ukukholwa kasokumemeza ukuthi mina ngiyakholwa mina kuJesu. But it's more than that. Ungamemeza ukuthi uJesu yeza sibili kasilungiseleleni. Kodwa wena indlela investor ngayo ikhanya ukuthi hayi kawulungiseleli sibili. Ugxilile lapha emhlabeni ukuthi nxa uJesu engabuya uyaba disappointed. So kumele sikunanzelele bathandeka ukuthi esikwenzayo ama business transactions kungaba indlela esikhuluma ngayo, kungaba ngama career esiwachuzayo, ayisiyo yini azasenza ukuthi sibe le influence phambili ezintweni ezi against ivangeli. Konke khonokyana nje kuveza ukuthi umuntu lo uqinisile inxa yememeza ukuthi ngiyakholwa. So sike sathi lapha sikhuluma singakangeni lapha omunye kwathinta ukuthi omunye wayehlala echinga ngesabatha. Wayehlala echinga ngani ngomthetho wesabatha. Hlala echinga indaba lingagcina umthetho wesabatha ekuzwakala sibili, but yena wayabanjwa siyeqowani wesikhombisa. Ngiya ekuthini kwesinye isikhathi kumele sinanzelele ukuthi ivangeli le nxa sesikhuluma ngokholo sibili belikhuluma ngerelay la ukuthi lo uqhubela lo uqhubela lo uqhubela lo, ukuthi uthi indaba yokuncedisana. Indaba yani yokuncedisana. Nxa kuyikuthi umuntu okholwayo lobekezelayo ebuhlungini akubo ebekezele kuKristu akathabi nxa abanye abantu behlukuluzeka, kuthi ukuthi kuhanjwa ngokuncedisana bathandekayo. Kasikunanzeleleni ukuthi sokuseduze ukuthi uJesu abuye, uhamba ngayiphi indlela sisekuncedisaneni, uyavuma yini ukuthi uJesu aphephethe bonke uboya obuyingcekeza obusempilweni yami. Siyakhulekana uJehova kabuphephethe lowo moya owinjani obuyingcekeza. Umaforo uchilo njalo ukuthi uAbraham watshenisa ukukholwa kwakhe kuGenesis chapter 22 ngokuthatha indodana yakhe uIsaac eyodwa kwangani kuyaphikisana lalokhu uNkulunkulu vela ekuchila ngaphambili ukuthi inzalo yakho izaba njengesithebethebe senjani solwandle, kodwa nanga ukuthi thatha umntwana onjani uyenikela ngaye. Ayinto ingani yaphikisana kanti izaba inzalo izavela ngaphi? Ukuchilo wathana hayi uJehova
sothi Moses uAbraham Abraham wenza leso senzo ngokukholwa elokukholwa uNkulunkulu uzamvusa kuphela isithembiso sikaJehova lanxa kunjani siyagcwaliseka lanxa lo sengumhlatshelo wahamba siyakubongela lokho uJesu yeza masinyane kakhulu umbuzo engilawo othana kambe sikukholwa kangakanani impilo zethu zonke insuku ziyaveza njani ukuthi sibe sibili siyakholwa size senze njengalabo abalingiswa bayizolo abenza izinto ezimangalisa ngokukholwa ongeke wacabanga ukuthi umuntu engazenza yes uthinte okuningi kakhulu asike sikhangele ukholo lukaMoses ngomunye futhi phela lo akumfundele iHebrews ngo11 verse 20 kusiya ku28 verse ngelika 20 ngokholo uIsaka wabusisa uJakobe lo Iso ngezinto ezizayo ngokholo uJakobe esesifa wabusisa lo lalo wamadodana kaJosefa wasekhonza ebambelele phezu kodondolo lwakhe ngokholo uJosefa esesifa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bako-Israyeli waselayezela ngamathambo akhe ngokholo uMoses esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu ngoba babona ukuthi ngumntwana omuhle njalo bengawesabi umthetho wenkosi ngokholo uMoses esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro kulalokho wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantu bakaNkulunkulu kulokuthi abe lentokozo yesono isikhatshana yes kuyohambelana bani kumaHebheru lenkambo kaMoses encwadini yamaHebheru na kuyohambelana bani nxa silalele ngokholo benza so ngokholo benza so sibe siyefika kundawo kaMoses owafihlwayo kuyohambelana bani bonke laba bantu abaqanjiweyo kusukela kuIsaka uJakobe siyafika la kuMose esikutholayo kumqoka bamethemba ongabonwayo bazethemba izithembiso bengakazibani asithathe uMose esingaye kuthiwa uMose wayeyindodakazi kaFaro ngokosiko lweGibhite indodakazi yoyayithatha umbusho so uMose waye engufaro landelayo two uMose kusukela ekuzalweni kwakhe waze wayafika iminyaka engu40 wayehlala epalace kaFaro esidla ukudla kwakoFaro okweGibhite okwesikhosini watrainwa kukho konke kwafundiswa kukho konke okwaseGibhite unkanyankanya beGibhite wayebazi uMose wayekwazi futhi ukuthi kule zichaka ezingamaHebheru ngifuna sizwisise ukukhetha kwakhe la ubunkanyankanya beGibhite uyabazi ubukholisile udla ama7 course meal uthi esesenza isinqumo kuthiwa kwathi sekusile kuye esekhulile wakhetha ukubana mina ngangcono ngihlukuluzeke lezichaka lezi okwesikhatshana kulokuthi ngikholise okwesikhatshana wambona ongabonwayo umlilo wathi mina ngangcono ngizawuthola umvuzo wami yikho sihlobo esithandekayo simele sikukhangelele lokho sikhangele okumhlaba ungaphikisi ukuthi kuyakholiswa emhlabeni kuyakholiswa kodwa the key word kuthiwa ngokwesikhatshana ngifuna lokhwana okunaphakade ngimbone ongabonwayo ngikubambe loba ngakakuboni ngikubambe ngibe kwazi ukuthi ngizawuthola umvuzo wami kuthiwa uMose wakhetha khona lokho wayadubeka ngoba embonile ongabonwayo yazi uMoses wayelakho ukuthi athi madoda mina lapha ngile opportunity lapha ake lingikhampenele ake lingikhampenele la wayelakho ukukhampena kodwa ngikholwa ukuthi ukukhampena ngoba wayehlwafakwa la wayefakiwe wayelakho ukuthi madoda le ndawo enguyo ilama opportunities kanjani amanengi amahle angalenza ukuthi lizuze
wonke elilawo elingakufuna kodwa wathi lapha ngingahlala ngilapha iwayini yalapha izangilimaza ukudla kwalapha kuzandilimaza ama ethics alapha azangichaya ipolitiki yalapha izanjani izanchaya mana ngichiye konke lokho ngile opportunity yokuthi ngibe ngumhlukuluzi kodwa mana ngikuchiye ngiyehlukuluzwa kuKristu ngoba nxa ngihlukuluzwa kuKristu uKristu uza kumalana lapha ngile opportunity yokuthi ngihlukuluze ngilesitha kodwa ngokwesikhatshana kuzayenza ukuthi ngiyelalo ngiyangaphi kulezikhathi nxa singamaKristu akholwayo sibili ufice kulokuhlukuluzana lokunyathelana lokukhulunywa kakubi umuntu ekhangelele umvuzo walapha kuphela okwesikhatshana ungabona uhamba ngalelo nyathela kucina kulimaza ukukholwa ngitsho la kwabantu bathungamela ngumKristu so Thixo sisize ukuthi konke sikwenzayo whatever position we are sinanzelela ukuthi it's not by position, it's not by wisdom, it's not by intelligence but uKristu kangasuswa endaweni yakhe ngifisa wona singakhohlwa yes imbangela yentshumayelo kaPaul emenza alethe isifundo singasolesi okuba aqathanise impilo kaIsrayeli eyamaHebheru lamaJuda lalana bezolo haleluya usekuthintila ukuthi empilweni siyafika kanjani ekuhlukuluzweni onganyelisa ukukholwa kwethu umbuzo ukuthi wena uloku uhambelana nabani phakathi kwenkambo kaMose labantu bencwadi yamaHebheru amaHebheru ayengene phakathi kwenkambo engakanani enjani ngokukholwa kwabo amaHebheru esikhathini lesi sika Paul babehlukunyezwa kule persecution ukholo lwabo actually babe ngama suspects kumbuso waseRoma ukuthi kungachabalala kumbe kutshe endaweni ethile yibo babe ngunumber 1 ama suspects into nxa zingahambi kuhle kwakusolwa bona bebulawa uPaul nxa wayebhala ikakhulu isahluko lesi sika 11 uqinisa abantu ukuthi hayi abanye baphoselwa emlonyeni wezingwenyama abanye basahwa abanye benziwa lokho uqinisa abazalwane ukuthi hayi lokho eliphakathi nakwa kubambelelana okunye kwakhona kini kungumfana kwesinsikhathi ungathi enxe uchayiwe ususiza ukuthi omnye ubulewe usonto hayi okwami lokho kunjani kungumfana lokho la lokho so wayebaqinisa lokuthi hayi oMose okhokho bethu bangena kiko wakhetha ukuhlukumeza kwakungalula phela ukukaMose uthi vina phenduka athi ngicela ukukhululwe iziqili lezi kwakungalula kwakudinga ukukholwa abese batshengisa ukuthi hayi umlimi uyathungamela waba labo ukhokho bethu wasithunga nxa le khumbula quotation la singakhohlwa ukuthi usithungamele njani uza kuphinda njalo uza kwenza njalo ngithanda ingoma leyana ithi yona uthi uJesu mina sengimhlolile mina ngiyamthemba ake nisimhloleni sibone ukuthi senzelene endulo simthembe sifake ithemba lethu lokholo lwethu kuye kahle ngikhulume ngaye uPaul Mbijana yena lo wabhala ivesi le ungabala ibhuku ethiwa ngu-Acts of the Apostles chapter ngu-50 isihloko esithi condemned to die ithi yena until his latest hour the life of Paul testified to the truth he proclaimed kuze kuyefika esikhathini sokuphela impilo yakhe yayiveza ingufakazi yokholo alumemezayo ebese sithi yena uPaul
was more dangerous when he was in prison than when he was free. Wayingozi evangelini lapho esentolongweni ehlukuluzekile kwezenyama kodwa evangelini wayingozi ngoba wabhala amabhuku amanye esentolongweni eduduza abantu ababezithi ba free. So ukholo lufika esikhathini sokuthi nxa ungumuntu okholwayo uzahlatshwa ngameva mhlawumbe ngabantu abathembileyo bekukhulume kubi bethu yehluleka wena kodwa wena nxa ugenuine ngokholo lwakho awu retaliate uthi Thixo ngisiza wena ngawungilahlanga. Ngiyabonga ukuzwa amazwi anje bengafisa ukuthi umuntu munye ngamunye olaleleyo kunye lami kuzo zonke izindawo sike sizibuze sike sizikhangele ukuthi kanti yiziphi ezinye izehlakalo inkathazo engeke ngahlangana lazo ngenxa yokholo lwami yini ebekudingeka ukubana ngidele ngenxa yokholo kumele ngikutshiye ngenxa yokholo lwami kungani ekugcineni umvuzo ufanele loba ungenelisa ukuthi umuntu awufumane ngesikhathi njani esilandelayo as long as ngimi ngathi ukukholweni ngileqiniso ubana singahlangana izinto eziningi ezisikhathazayo kodwa bathandekayo kulomvuzo omuhle singema ukukholweni lokho ukukholwa bathandekayo kayisiwo abantu abazalelwe kuphela endlini zokukholwa uza kufumana eBhayibhelini sesikhuluma la ngoRahabi uyamthola akungifundele uHebrews 11 verse 31 verse 31 ngokholo uRahabi isifebe kabhubhanga kanye labangakholwanga esezemukele izinhloli ngokuthula uthiwa ngokukholwa kungani uRahabi anti wayesifebe siyavumelana wayesifebe engwesizweni futhi engumhedeni othi sebenzele bathi umhedeni engumhedeni kodwa ke isifebe umhedeni ufakiwe njengomlingiswa wamaqhawe abangcwele eBhayibhelini uRahabi uyisibonelo kithi abaphila kulesi sikhathi ngaziphi indlela na loba singaboni lokho othi ngeke ngizwe khona uthi kanti ngaziphi izindlela na bona uRahabi umele thina sonke amaKristu abezizweni senzele umusa labo bonke abantu abangekho lasendlini yesiKristu isihlobo esithandekayo sike sathinta la abantwana bakwaIsrayeli abehluleke ukuyangena eKhenani okwazi na yini ukuthi uRahabi ngokukholwa watholakala embusweni ukulayini ngukhokho kaJesu now uzafumana ukubana indaba yokukholwa uNkulunkulu uyayiqhakathekisa ikho sithe kuma Hebrew 11 verse 6 ukuthi ngaphandle kokukholwa ngeza ke wamjabulisa uJehova ongenza konke okwenzayo kungasi okokukholwa kuba yisono uRahabe wakholwa kuthiwa insoli zathi zixoxa laye ungabala uPatriarchs and Prophets ithi insoli zimtshela wahle wathi zimxoxela izizokhangela ilizwe kuthiwa wahle wathi yini lina kuthiwa lidabula ulwandle olubomvu yini elileyeze elithungamelayo yini elinqobe izizwe ezithi wabakwazi okwakwenziwe nguNkulunkulu wabo wasekukholwa yikho simthola la uyazi ukuthathekisayo mfundisi Mlilo ikubana kulist leyi uJoshua kasabhalwanga hathi ukuthi hayi wayengakholwa hayi wayekholwa kodwa ukuthi kubhala uJoshua sekubhala uRahabe ukholo lukaRahabe lwalulamandla lwalule impact enkulu kubana aveze amandla ukuthi labezizweni bayamthemba uJehova lami lawe sikhanyelelwe ukubana simkholwe simthembe sihambe ngokwentando yakhe izikhathi zonke loba singambonanga kulabanye bathi ngabe ngaphila ngezikhathi zakoJesu ngangiza kwenza lokho ngabe ngambona ngaba sesipha akudingakali ukuthi ube khona khanyela even uPaul phela azange ahambe loJesu kodwa nguyabhala amabhuku amanengi liyabona yini isithobe sithandeka lathi sinjenje akudingeki ukuthi ngize ngidlela
khona lokhu engubambuleleyo kwanele actually thina sambulelwe okuningi ngoba singale kwesiphambano ugcwalisekile so akula excuse akula zaba esingaba la ukuthi singamethembi uJehova yeka siqaliseni kuhle sigcine kuhle bathandekayo kuyasiza kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi uRahabi sokuphambili ngale uyamukela wayengasukanga labo wayengabonanga bedeliver eGibhite wayengabonanga besenzani kodwa nxa iopportunity ipresentwa phambi kwakhe uhlabona ukuthi lolu lucebo losindiso lo ahle ayamukela so kuyamukelekile ukufeba nxa ungakakholwa kodwa nxa usukholwa hayi isigwebo sakhona kasifanani lesomuntu onjani ongakholwayo kasikuzwisiseni khona ukuzasisiza ungahlali kuJesu ulokhe usesonweni uJesu ubuye ukuzosusana isono isigwebo somuntu osezwisisa icebo losindiso lesomuntu ongakazwisisi kazifi zafanana beautiful yazi amazwi la lethwayo ngithandela anti uRahabe labanye yes kuthiwa kulabanye uyazi nxa wayebhala i-chapter le kuthiwa actually ithathekisa kakhulu labanye ngizathini nabo Gideon noBaraki Jephthah abafakile zwana mfundisi indaba yokukholwa sihlobo esithandekayo abanye basinda uNkulunkulu wangenela wabakhipha emlonyeni ezingwenyama wabakhipha emlilweni kodwa ngokukholwa okufanayo abanye bafa balahlekelwa ngabathandwa babo abanye baqunywa amakhanda abanye basahwa oIsaiah ukukholo luyakuhambisa kwezinye indlela zikaNkulunkulu asondlela zeke kodwa ukuqhakathekileyo yintambo ukuthi siphetha ngani umvuzo ungaba ungena kokutshela uhambo lwakho alufanani lolwami alufanani lolukaMbila alufanani lolukaNcube sile ngihambe ezishiyeneyo kodwa intambo siza kuyayichaya ngingabe ngiyagula ukhuleke ungasili kodwa bambelela omnye akhuleka sile bambelela uNkulunkulu ofanayo olokhe thungamela olokhe lawula izenzakalo zakona lomhla ngiyayithanda le ukhuleke ungasili physically kodwa usilisiwe esonweni siyabonga ngenye indlela nxa bengilalele lapha ngifumana ukuthi ukukholwa akudingi ukuthi kuyephuma endlini yokukholwa kuphela uRahabi oyengabonanga konke sikukhulume ngakho kodwa wakholwa thina sasingekho umhlaba kudala sasingekho uIsrayeli ephuma eGibhite sasingekho uJesu ebethelwa esiphambanweni asekubona ngawethu amehlo kodwa ke kulezi izathu eziningi ezisenza sikwamukele lokho ngoba uthembekile oziveze kithi bathandekayo akusifundele iverse lami elandelayo lapha ikakhulu esiqale ngalo leliyana ezaveza ukuthi uJesu umqalisi umphelisi ukukholwa kwethu uHebrews 12 verse 1 kusiya ku3 yes sike sayifunda esitshela ukuthi uJesu ngakho ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi asilahle konke okusisindayo lesono esisithandele lula asigijime ngokubekezela umjaho esiwumiselweyo sikhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi wokholelwe asike siyiphinde njalo indaba le wona lama verse asicela ukuthi senzeni asicela ukuthi kusenzeni alama verse ngingathanda ukuzisa lezi zinto ezintathu ezidingwa sizenze esizifunda ikakhulu kusukela kona lama verse okuqhathekileyo sikutholayo ukuthi mfundisi wami abantu abake bekhangele kuJesu ifocus ake sikhipheni ukukhangela kubomyethu alright kubafundisi kuma elders kuba mbishop ake sikhangeleni kuJesu umqalisi lani lomphelelisi sivumeni kuye iyo istandard indawo esithi le level yokukholwa angizubani lokukholwa akuzikhompele uJesu uJesu lokukholwa na okwakuqala kuthiwa uJesu nguye yedwa
olugijimileyo lo mjaho wawuqeda nguye omiyo phambi kwesihlalo sobukhosi so nguye yedwa esimele simkholo. Okwesibili uJesu nguye yedwa owaphila impilo epheleleyo, nguye umnikelo opheleleyo, nguye okwenzileyo ukubana lathi senelise ukugijima. Okwesithathu uJesu nguye oyisizathu olesizathu sokubana lathi sikholwe. Ngiyakholwa nje ngoba uJesu uyakholwa kimi, ngingumKristu nje ngoba ngilandela uJesu lokho asenzele khona. So indaba ikuJesu, isibisela kuJesu olomnikelo opheleleyo. Umthandazo olokukholwa ulamandla kakhulu. Sikhuluma ngokukholwa kanje, sikhuluma ukuthi abantu kabaphile ngomthandazo. Umuntu kaphile ngomthandazo, ungathathi isikhathi eside ukhuluma ngoJesu kodwa ungela ndaba lokukhulumisana noJesu. Thatha isikhathi ukhulumisana laye ngenxa yani yena waluhamba lolu hambo perfectly. Waluqeda kakuhle. OMoses esikhuluma ngabo, uPaul esikhuluma ngaye wafa engayamukeliswanga. Kodwa uJesu waluhamba lolu hambo perfectly. Kade usekhaya endaweni engcwele. Silethemba lesiqiniseko sokuthi kungaze kuwome njani bathandeka empilweni yesiKristu. Kasingakhohlwa ukuthi uJesu ukhona ukusiqinisa. Mhlawumbe ubusuhlukuluzeke kakhulu, ukholo lwakho lungani luyadonseleka phansi. Silapha ukuku-encourage ukuthi uJesu owenza waqalisa lolu hambo. Lokho sithi mntanami, vuma ngilawe ukukupha amandla. Khuleka ungaphezi. Indaba esingayo namhlanje nguJesu. So isizathu sethu ngokholo nguJesu. Ake ngikhumbula amazwi akho uthi mhla indodana yomuntu isisiza iza kufumana ukukholwa na. Silene ngifuna ukutshela yona ukuthi uyakholwa na, impilo yakho uphila njani. Asimethembeni uJesu, sihlobo esithandekayo. Ukukholwa okuqotho yikuthi loba kunjani, loba kuchisa njani, asikhulekeli nje, asiphileli ukuthi sithola imisebenzi kuphela, asiguli kuthiwe iprosperity gospel ayisilo la weJesu le. Loba ngigula ngizabe lokho ngibambelele kuJesu, ngingasilanga ngibambelele kuJesu. Asambeni ngokukholwa, simthembe, sigiqele konke kuye, asiceleni ukholo lukaJesu sihlobo esithandekayo. Siyabonga kakhulu. Ikakhulu indaba zesigaba sokucina ade khuluma ngaso siyandithathekisa ukuthi number 1 nguye yedwa uJesu oqede yini uhambo waphelelisa yonke into. Manje usekuphumuleni, usesandleni sokudla sikabani sikababa. Okwesibili esengikuzwisisile ukuthi usekhulume ngakho ukuthi ukuphila kwethu kuqiniseka kubani kuJesu. Nguye oyisizathu sokukholwa kwethu. uJohn 3:16 uyasikhumbuza ukuthi wasithanda kangaka. Waziwanikela ini indodana. uJesu ngokwakhe weza lapha ukuze lo onjani okholwa kuyo abe nokuphila naphi ongenakuphila. Kanti u1 John 5:11 ka12 iyasho ukuthi yena yilokhu ufaka ukuthi bonke baphiwe njani ukuphila ongenakuphila. Lokho ukuphila kusendodaneni yakhe. Olayo ulakho, kepho njani ongela akalakho. uSambulo 3:20 uthi ngisemnyango uyanqonqoda, vula inhliziyo yakho umamukele ngokukholwa uzakuhlala lawe adle lawe. Ekupheleni kwakho konke sifuna ukuthi yena ongumqalisi lomphelelisi ukukholwa kwethu singeke sazikholwa ngamandla ethu, nguye ongaphelisa kanjani ukukholwa kwethu. Kathesi lithuba lethu sonke bazalwane ubona singene kulo mjaho, sigijime ngamandla njengoJesu owagijima ekhangele umvuzo okugcina. Lathi asikhangeleni umvuzo wempilo ngela kuphela ophambi kwethu. Ungaqhubeka ukhule endleleni yokukholwa kodwa ungasusi amehlo akho kuyena lwana uJesu Kristu sawushaya umgomo. Siyabonga. Ungatsho kokucina ukuthi sikhulekele. Siyabonga. uJesu wabekezela
lathi kasibekezeleni singakule. Amen. Sicela usikhulekele eDamaforo. Sikhulekene. Babo sezulwini. Siyabonga ithubo sinikeze lona sitatitsha ilizwi lakho. Esikucelayo yikuthi ukukholwa lokho okuka Jesu Kristu kube kithi. Sithembe wena. Siyafuna ukufana lawe. Awukaze usibize ucele ulutho ongasinikezanga lona. Awudingi ukuba nasikholwe ongasinikezanga bufakazi. Usikambele phambili njengebandla njengomakhelwane bonke sibukeleyo lesilaleleyo sicela usivakatshele. Sikambele phambili ogulayo umsilise olezinswelo umvakatshele ngokukholwa senzele singazake sazenzela khona. Siyakhuleka siyancenga ukuthi ngenela ezimpilweni zethu Nkosi. Isifundo sona lesi kasenze umahluko ezimpilweni zethu. La sihamba khona sikhule ekukholweni kwethu. Lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lika Jesu Kristu esilibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen. Amen.